Hello guys, madyo adlaw ninyo tanan, welcome back sa mga channel Ay and Mariano Family. Karon dayong adlaw guys na mga tag og relief goods. At tangin ninyo unsa guys, inig panghatag nila. Salamat day ninyo sa mga nag-sponsor sa relief goods. Salamat ninyo. At tangira ninyo unsa guys, inig manghatag na sila. Kami sa Pasabas Market kay gahuwat mi datong relief goods nga mong abot. Maadto na raman to. Kaysa wa. Binihar ko sa bidare. Ano usa nagamang kuno to hinuwat dani aw among ilong daning labay mga sakdanan. O paintaon ka jud. Daga susayaw ra man ang isa dari. Kani mao na bitin eh. Fighter wine. Tutu kuno tutu. Mga na. Kijo lagi ka mo. Dugay 20 taon. Nasa na ba ka mo? Gibutang si Ginoo. Atangir man ninjo unsa guys og naana kay palilian pa mo nagmaridyo. So guys, daan na sila guys, niabot na. Dara si ma'am. Mana mga tao? Mga bata. They are the one. This is the family. 25 family. Hala, distancing ko no. Social distancing. Social distancing. Guys, dito pala eh. Ay, ikaw na kasi kami nagkatuan. Ma'am, ang wara napil ani ma'am, ang ubos istaka jud mismo. O kato istaka ato ano. Oh, pwede ra pud. Kuan, bagong bayan asa man Purok Tres. Ani jud ma'am, mo jud kinaluoyan jud bang nakuanan ani sa sudlonon. For them, this is like the people also from the inside. And we're going to the place after this. This is the people only living in this world. That's the Isaka down there. Very relief good. Oh, nakalisakin na na. Sophia. Bus! Welcome! Mga bata. Lenya mo, lenya. Nanika. Wintisan din kay. Mas medyo. Salamat, tangay mo salamat. Nanika, sander kay. Tangay mo mga bata. Tangay mo salamat. Unsa man okay na ni? Come on, don't be shy! Everybody, come on! Come on, everybody, don't shy. Do you like it? Aha man sila swan. Pasta, very fast. Dali lang, dito. Don't be shy! Come all, take all! Lexian. Ayan o. Kuha pagkaon ka. Eat ka, eat na to. Eat. Go.
Thank you. Lexian. Don't be shy. Thank you. Si Lexian. You don't have to be afraid of me, but me. Di. Te. Are you vlogger? Oh my god. Pinalit in taon na ho. Nang mas. Ito, Madam B. Ha? Ito, Madam Damas. Kuha na lagi. Pinalit ra pa na ho. Uli na. Uli na sila. Muambo na sila sa. Muambo na. Ana lang kadir. Sibilaran. Ilatag pa na. Ipares-pares. Dani ka. Basta mga kabang mga yun. Unga pa man eh. Unsa na mo? Kayo naman man tong bugas. Unga na ha, relax lang ha, relax lang. Oh, kay Michael yun na. Ay, napasipid yun na rin nanay. Magpila na dito sa bugas. Pamilya doon. Video ka swan. Kaya na gamay na video. Pila na dito. Iwad na ka. No people! No people! Tubig.
Boss, nandun ka sa bintana po. Sa YouTube ni. YouTube? Saan yan? Sa mga account? Ay mo ba? Guys, mga lollipop na po ni guys, ipanghatag, mga bata, linya mo. Wait lang. Kiso man eh. Isa-isa. Yung kisay lang ang manawa sa akin. Awadin. Okay, kisay wa pa. Ha? Tubag gintaon mo, magpasalamat mo. Kisay pa. Awa dito pa. Pas lingkod. Nagkabibo na guys. We going again now. Listen, I hope you've got a picture of Cowboy Bower. Looks like the Milky Bar kids. Yeah. Sorry, video kay kurog. Kay kurog. Asa, nagani mo kitang sinilas? Sos, ako magisiguro no jaghatag. Bito natin ito. Mahal na ba naman silupin? Talider, hugas na der. Kanari oh. Patong gilak. Mana? Ito mo, kada makuha na. Anak, me. Napari me. Milo me. Ha. Niyo, pila kayo bare? Jus? Lagi ma. Ini di balay? Yung balay ni. Ano po na na? Isang bagbag. Kuhan sa ba? Kuhan. Isa yung sa ba yan? Isa ba yung ano ba? Diwan kaso. Mereka tuh may bio kay tingnan na ba tingnan. Ayaw, kami. Mas naman isip ko tinood. Charot. Garut. Karot. Karot. Video? Ready, right? Ready, ya? Ambot. Dahil Mary, masing siguro sa ambot. Still. How many bags are you? 427. Wow! Very near. This is Auntie. What's
Aisa. Aisa. Kuya. Ayun, Giovanni. Marino, youth volunteer. That's our car boy. Oh. And Johnny Brock. Almighty Johnny. Hi, Johnny. Nagawang Johnny Bravo. His nickname is Smudge. Ayaw, ginahan. Pila sa'yo, ano na ka pa sa'yo? Tagay ba't ano ka, pilahi? Ano ka siya? Asiyo. Oh my God. Mana ka chan? Hindi ko na kang anak, be. Next. Pagsiyuban. Hello, Anak. What's your name? Ryan. I don't think it's one. Represent. Kapoy naman. Bye-bye! Salamat! Thank you! Busa ka siguro na salong.